Umwe muri aba baperezida tugiye kuba tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, ushobora kuba wamwita umwe mu baperezida bakenye hano ku isi. Umwe muri aba baperezida ashobora kugusubiza agira ati si njye ukenye ahubwo hakenye ukenye ku mutima. Akongera agasubiza agira ati si njye ukenye ahubwo ukenye ni ukeneye byinshi. Ubukene nyabwo ni umuntu uhora ukeneye byinshi kandi adahaga. Bamwe muri aba perezida tugiye kuba twarebera hamwe rero, harimo abaperezida bamwe bashobora kuba bakwitwara nko kuri moto kandi nta bashinzwe umutekano bari kumwe nabo, cyangwa se akagenda n'amaguru nta muntu ushinzwe umutekano cyangwa se umurebera umutekano bari kumwe nawe, kandi ari abaperezida bayoboye ibihugu. Ibi ushobora kumva ko ari bidashoboka cyangwa se ko bitangaje, ariko ni kukuri. Nguhaye ikaze rero hano kuri Uwiragiye Dany. Niba ari ubwa mbere ukande subscribe, ufungure inzogera kugira atazagira video nk'izi nziza zigucika ziturutse hano. Reka turebere hamwe abaperezida babayeho neza mu kwicisha bugufi kurusha abandi. Dutangire. Ndagushimiye wowe ukande subscribe, ariko nawe niba utarabikora nguhaye amasegonda 2 ube wakande subscribe, hanyuma dutangirane iki kiganiro. Nk'ibisanzwe rero turahera ku mwanya wa 10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga umuperezida witwa Jose Mujiga wayoboye igihugu ca Uruguay. Uyu Mujiga rero ni umwe mu baperezida bamenyekanye mu rwego rwo kwicisha bugufi. Yayoboye rero iki gihugu kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Yanze gutura muri perezidanse nk'uko abandi baperezida basanzwe babikora, yiturira mu kazu gato k'aborozi. Yiturira mu cyaro nk'ibisanzwe hamwe n'umugore we n'abana be. Yatwaraga imodoka mu bwoko bwa Volkswagen Beetle. Iyi modoka yakundaga kugendamo uyu muperezida yakozwe mu mwaka wa 1997. Iyi ni imodoka yakozwe cyane mu mwaka iri hejuru, yaguraga amadolari 3,400 kuzamura. Dushize mu ibarurishamibare cyangwa se mu mafaranga y'u Rwanda wasanga ari nka miliyoni 8 cyangwa se 9 amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka rero yayigenderagamo mbere y'uko ajya ku butegetsi, anageze ku butegetsi anayikomerezaho abari yagenda atwara. Ikivugwa cyane rero kuri uyu muperezida, yatangaga 1/2 cy'umushahara we rero kuyo ahembwa akayahereza abaturage be n'ubwo bashyira mu bikorwa remezo. Uyu muperezida rero yambaraga imyenda isanzwe, akenshi na kenshi akagenda n'amaguru kandi nta bantu bamurinze. Mu buzima rero by'imyemerere ye yakundaga ubuzima busanzwe, atari gukunda amaraha yo ku isi y'amafaranga, ubutunzi, amazu ahenze, imodoka zihenze. Ikirenze kuri uyu muperezida rero yarushagaho kwifatanya n'abakene, apana kwizamura nk'umuntu ukomeye, ahubwo akifatanya nabo. Niwe muperezida wavuze uti si njye ukenye ahubwo umuntu ukenye ni wa wundi uhora akeneye byinshi. Umukene nyabwo cyangwa se ubukene nyabwo ni ukuhora ukeneye byinshi udahaga. Tuve kuri uyu muperezida rero twigire ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 rero turahasanga uwo bita Thomas Sankara. Thomas Sankara wa Burkina Faso. Yayoboye iki gihugu cya Burkina Faso kuva mu mwaka w'igihumbi 1983 kugeza ubwo yicwaga 1987. Uyu muperezida bamwitaga Che Guevara. Yanze kujya mu baperezida bagenda modoka zihenze, afata imodoka za leta zihenze mu bwoko bwa Mercedes Benz arazigurisha, agura imodoka iciriritse yo kugendamo, agabanya umushahara we n'uw'abayobozi bagiye bakomeye mu gihugu cye, navugamo nk'abaminisitiri. Agenda agabanya ingendo zihenze z'indege zo gukora za hato na hato. Uyu muperezida Thomas Sankara ahitamo kuva mu nzu zihenze ajya mu nzu iciriritse, yigira kwiturira mu cyaro. Uyu Thomas Sankara rero bivuga yuko yari afite igare yakundaga kugendaho, ndetse akagendaho nta bantu ari kumwe nabo cyangwa se nta barinzi ari kumwe nabo bamurindiye umutekano we, nk'ubisa nk'uko abandi baperezida bagenda babarinzi. Igihe rero yabaga agiye mu manama agiye atandukanye, iryo gare yari afite ryakoreshwaga na moteri, niryo yakundaga kugendaho, ndetse yaba anatashye agataha kuri iryo gare. Thomas Sankara rero ni umwe mu baperezida babayeho kandi bakunda umuziki cyane. Yari azwiho kwambara imyenda iciye bugufi ndetse no kwambara imyenda ikorewe mu gihugu cye.
yayoboye rero iki gihugu ayobora abaturage be neza mu rwego rwo gusaranganya ubutaka, ufite ubutaka bunini akagenda aherezaho n'abakene kugira ngo agende abaresheshanya. Icyo twavuga rero kuri uyu muyobozi mu buzima bwe bworoshye ni ugushyira imbere abaturage kurusha ibindi byose biza ku isonga. Tuve kuri Thomas Sankara rero twigire ku mwanya wa munani. Umwanya wa munani turahasanga umuperezida nanone wicisha bugufi, udakunda ibya murenge, ukunda kwigira rubanda rugufi kandi ku mwanya wa munani rero turahasanga Jimmy Carter wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America. Uyu Jimmy Carter rero yabaye perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe ayoboye Amerika. Nyuma yo kuva mu nyubako rero iruta izindi, ariyo abaperezida benshi ba Amerika bakunda guturamo cyangwa se kubamo igihe bafashe uyu mwanya w'ubutegetsi, ariyo bita White House. Nka perezida rero wa Amerika yavuye muri iyi nzu ajya mu kazu gatoya gatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Georgia. Uyu Carter rero yicishaga bugufi ku rwego rwo hejuru kubera ko yajaga kuhahira mu masoko asanzwe ndetse akagenda mu modoka zisanzwe zirimo abagenzi, ubona ko nta kibazo bimuteye kandi ubona nta barinzi benshi nk'uko ibindi bihugu bisanzwe bibigenza, akagenda atuje kandi akaba afite muri we yumva ko atuje muri we. Ikirenzeho ni uko yamaze imyaka myinshi mu bikorwa by'ubugiraneza afasha abaturage baciriritse ndetse abakene binyuze muri Habitat of Humanity. Uyu Jimmy Carter rero nyuma yo kuva ku buyobozi yanze akazi gakomeye, ashaka utuzi duciriritse tw'abaturage basanzwe. Yanga utuzi dukomeye cyane twari kumuha akayabo cyane. Uyu Carter rero yagize uruhare mu kubakira abantu inyubako zihenze, ariko we ku giti cye yigurira inzu iciriritse yo kubamo mu gace kitwa Prince muri Georgia gaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba iyi nzu yarayiguze ibihumbi 137 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amafaranga arenga ibihumbi 250 mu mafaranga y'u Rwanda. Nk'ibisanzwe murabizi yuko abamaze kuba abaperezida ba Amerika baba mu nzu zihenze kandi zikomeye cyane. Nk'abaperezida bajya ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga bajya mu nzu imwe ihagaze amafaranga nka miliyoni 8 z'amadolari. Nk'umuperezida ushobora kuba twatanga urugero nka Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko we yabigenje. Uyu Carter rero yitabye Imana ejo bundi nta gihe kirekire gishize muri 2024 ku myaka 100. Urumva ko yamaze imyaka myinshi bakiye bashobora kuba bayigereza muri iki gihe. Reka twigire ku mwanya wa 7. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 4 turahasanga Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Niwe uyoboye Burkina Faso kugeza ubu ngubu. Uyu Ibrahim perezida wa Burkina Faso yafashe ubuperezida 2022. Uyu ni umwe mu baperezida bakiri bato hano ku isi, wavutse 1988. Uyu muperezida rero ikintu kimuranga cyane kandi azwiho kuba abana n'ingabo mu kigo cya gisirikare. Uyu Traoré rero nk'uko mwagiye mumubona mu mavideo agiye atandukanye cyangwa se ahantu kenshi yagiye agana, tuwamubona mu nkweto cyangwa se mu koti nk'abandi basirimu cyangwa se nk'abandi baperezida. Ahora mu mwenda umwe nk'iyo abandi basirikari bagenzi be baba bamuri impande cyangwa se nk'abandi basirikari muri rusange. Yanze ibyumahiro bikomeye, yanga ya migenzo y'abategetsi b'ikirenga, ahubwo ikintu yashize imbere y'abandi bose ni ubwigenge bw'igihugu ndetse no kwiganaho ku baturage. Ibi bikorwa yagiye akora byatumye abantu benshi bamufata nka Sankara wazutse. Kuri ubu rero ahembwa umushahara usanzwe nk'umuntu ufite ipeti rya kaporale, nk'umusirikari usanzwe ntahembwa umushahara uri hejuru w'ikirenga nk'abandi baperezida nk'uko babigenza, kuko ni kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Ibi bisobanuye yuko hari benshi bamurusha umushahara mu gihugu cye, nk'abayobozi bakomeye b'abaminisitiri bamurusha umushahara, cyangwa se abaperezida benshi bamurusha umushahara, cyangwa se bamwe mu bo akoresha cyangwa se bamwe mu bo ayoboye bamurusha umushahara, haba mu gisirikari, haba muri politike ndetse n'ahandi.
nk'urugero nshobora kuguhereza, ushobora gusanga hari abajenerali mu gihugu cye bamurusha umushahara. Uyu rero ni umwe mu baperezida bicisha bugufi kandi bakunzwe hano muri Afurika. Reka tuve kuri uyu Ibrahim twigire ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu rero turahasanga John Magufuli rero wa Tanzania. Uyu nguyu muramuzi cyane, yayoboye kino gihugu imyaka itari muke. Muzi yuko imbaraga yagiye afite cyangwa se ububasha yakoreshaga bamwitaga bulldozer cyangwa se bakamwita imashini y'ingufu bitewe n'ububasha yakoreshaga. Uburyo yashiraga imbaraga mu kurwanya ruswa ndetse no kurwanya abantu barenganya abandi. Yayoboye rero kuva mu mwaka wa 2015 kugeza yitabye Imana 2021. Bimwe rero mu byamuranze, muzi yuko yahagarutse ibirori bigiye bikomeye mu gihugu mu rwego kugira ngo badasesagura amafaranga agenda abikuraho. Amafaranga agenda akoreshwaga muri ibi birori rero ahita ayakuraho, ahubwo ayashyira mu bikorwa byo kuzamura abaturage ndetse no kuyafashisha abakene. Ni byinshi yagiye akora muramuzi cyane. Reka ahubwo twigire ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu rero turahasanga Zaruzu Chakwera wa Malawi. Uyu muperezida rero mbere yuko ajya kuba umuperezida yabaye umuvugabutumwa muri 2020. Akimara kujya ku buyobozi rero yahise agabanya ku mushahara we 30%. Abantu babikora ni bake cyane. Yagurishije imodoka zikomeye cyane zihenze cyane za leta, agabanya ingendo zo kujya hanze mu bihugu by'amahanga bitewe na expense cyangwa se amafaranga agomba kuba yatangwa, ahubwo ayifasha mu kuba yazamura ubukene mu gihugu cye. Uyu muperezida rero ni umwe mu baperezida bicisha bugufi. Iyo atembera nta bantu bamugaragira cyangwa se nta ngabo zishinzwe umutekano zimuri impande. Iyo witegereje ibikorwa by'umuperezida rero ubona ari umuyobozi urazwe inshinga no kuba yakwerekana kwicisha bugufi kw'abayobozi bari hejuru no kugira ukuri muri rubanda cyangwa se no kugira ukuri mu baturage ayoboye no kuba bamugirira icyizere kirenze. Azi kwisanisha nabo. Ibikorwa yakoze ni byinshi. Reka twigire ku mwanya wa kane. Umwanya wa kane rero tugiye tuhasanze rero Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Uyu ni umwe mu baperezida bakunzwe cyane hano muri Eastern Africa. Akunzwe cyane cyane n'urubyiruko bitewe uko ibiganiro bye bikunze kwiganzamo urwenya. Uyu rero turahasanga perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi cyangwa se cy'abaturanyi. Uyu perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yatowe mu mwaka wa 2020. Uyu muperezida rero azwiho kwicisha bugufi, azwiho gukora imirimo igiye itandukanye, cyane cyane umurimo twakunda kuvuga agaragaza ni umurimo w'ubuhinzi wo guhinga ibirayi no kwifatanya n'abaturage mu mirimo rusange. Abenshi mwaramubonye rero mu gihe cyashize ko yikoreye umusaraba mu mihango ya Pasika. Buri gihe mu manama akomeye ahora asaba abayobozi kwitabira umurimo w'ubuhinzi mu buryo bwaguye, buri wese akaba yabuyoborwa. Cyakoze hari abatavuga yariho rumwe n'uyu muperezida kubera ko ari perezida ubu ngubu uriho ubu bitewe n'uko agaragara cyangwa se n'uko ameze. Ikindi wamenya kuri uyu muperezida, ntago umutungo nyakuri uragaragara cyangwa se ntago uramenyekana cyane ku buryo ushobora kuba wabimenya. Ubuyobozi rero bwaranze uyu muperezida gucecekesha abaturage cyangwa se gucecekesha abantu batavuga rumwe nawe. Ishyaka rye CFDD rikaba rimaze igihe kirekire rifite ububasha bukomeye mu nzego za leta ndetse no mu gihugu muri rusange. Ibi rero bakabifata nk'ubuyobozi bw'igitugu bitewe n'uko rimaze igihe kirekire budahinduka. Bakumva ko bitakaguye kandi ari umuyobozi ukunda kwicisha bugufi no kwisanisha n'abaturage. Gusa nanone imbere y'abaturage agaragara nk'umunyarwenya ndetse nk'umuperezida wicisha bugufi. Reka tuve kuri Evariste Ndayishimiye, reka twigire ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa gatatu rero ku mwanya wa munani rero turahasanga Joseph Ferreira, perezida wa Costa Rica. Uyu muperezida rero arakomeye ku rwego rwo hejuru. Yasenye igisirikari cyose mu gihugu cye. Ubu ngubu nta musirikari n'umwe cyangwa se nta gisirikari agira mu gihugu. Mbere gato rero yuko tubigarukaho icyatumye rero uyu muperezida aba undashikirwa cyangwa se aba umuperezida udasanzwe, ni abaperezida bake bashobora gutegwa manda 3 zigiye zidakurikiranye.
Nk'ibisanzwe rero muzi yuko abaperezida cyangwa se umuperezida ashobora gutorwa manda 3 zigiye zikurikiranye imwe ku yindi, ariko we yagiye atorwa manda 3 zitagiye zikurikiranye. Nk'uko hacamo manda imwe hakajyaho undi, hakajyaho undi, hagahita akurikiraho gutyo gutyo. Ugasanga bamwe banabashinja kuba bakwiba amajwi mu buryo butaziguye cyangwa se mu buryo utamenya ukundi kuntu bigenze, ariko uyu we si uko bisanzwe. Yabanje kuyobora manda ya mbere rero guhera muri 48 kugeza muri 49, indi nayo ayijyaho kuva muri 70 kugeza muri 74, indi ayijyaho kuva 78 kuzamura. Ku itariki ya mbere rero z'ukwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 98, ubwe nka perezida yafashe ijambo atangaza yuko igisirikare kivuyeho by'iteka ryose bidasubirwaho. Ibaze nawe, ibigo bya gisirikare rero bitangira gukora ibindi bintu kandi byari bisanzwe bikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ingabo. Kuva rero icyo gihe n'ubu ngubu igihugu cya Costa Rica nta gisirikare kigira. Cyakoze gifite polisi y'imbere mu gihugu cyangwa se izindi nzego z'umutekano zishinzwe kurebera abaturage, kizikampani z'abasivile muzi nko mu Rwanda zicunga umutekano w'abantu n'ibintu zisanzwe. Uyu perezida rero afite inzego zimucungira umutekano cyangwa se aba bodyguard basanzwe badaturuka nka babandi wumva muri special force cyangwa se ahandi henshi hagiye hatandukanye, ahubwo ubona ari abantu babitojwe ariko badaturuka mu gisirikare. Kubera uburyo kino gihugu gitangaje rero birashoboka ko nta gihugu gishobora kuba cyatera kino gihugu cya Costa Rica, bitewe n'uko babona nta bwirinzi bafite buhagije, ntawapfa kuba yavuga ngo abitinyuke. Uko uyu muperezida rero yarabayeho mu rwego rwo kwicisha bugufi, yakundaga kwigira ku isambu ye mu kwikorera iyi mirimo y'ubuhinzi. Yari afite inzu isanzwe nta bantu bashinzwe kumurindira umutekano yagiraga, ntabo babaga bari aho hafi. Ubwo yari ari perezida rero yashyize imbere uburezi, ashyira imbere imibereho myiza y'abaturage, abishyira imbere cyane ndetse ateza imbere ubuhinzi. Uyu perezida rero wa Costa Rica ni umwe mu baperezida batangaje cyane. Murumva yuko biragoye kuvuga ngo watera iki gihugu cye uzi neza ko nta ntwaro gifite, byakugora. Ariko rero ni umwe mu baperezida bicishaga bugufi, bagendaga mu modoka zisanzwe, ntagende mu modoka z'abaperezida, ndetse ugasanga yiguriye inzu hirya mu cyaro nizo akunze kuba yiberamo, ntakunde ibintu by'urusaku. Kandi amanama agiye akomeye yagerageza kugabanya ibintu by'amanama kugira ngo igihugu cye agumye agiteze imbere, kandi yakundaga kwicisha bugufi no kwisanisha n'abaturage. Rero ni umwe mu baperezida nabo bari bafite utuntu dutangaje. So reka twigire rero ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri rero tugiye turasanga umwami Harald wa Norvège. Nubwo rero wumva ko ari umwami ariko aratangaje kubera ko ntabayeho ubuzima nk'ubwa cyami. Inshuro nyinshi zitabarika, umwanya munini atwara imodoka mu mujyi wenyine, mu muhanda wenyine, mu mujyi wa Oslo. Ahangaha ni mu murwa mukuru wa Norvège. Akenshi usanga uyu muperezida cyangwa se uyu mwami ajya kugura ibyo kurya mu soko nk'ibisanzwe, akitabira ibirori bisanzwe nk'uko undi muntu uwo ari we wese cyangwa se umuturage yakwitabira ibirori atitwaje ingabo. Ndetse iyo agiye mu birori n'umuryango we ntabwo yitwaza ibya mirenge cyangwa se imodoka zirenze kugira ngo abandi baturage babibone, ahubwo we yicisha bugufi ku rwego rwo hasi. Ubuzima bwe bujyana n'ubusabane n'abaturage. Twihuse cyane rero tugiye kuhasanga umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere rero, mbere ko dufata umwanya wa mbere, kanda subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira ibiganiro nk'ibi bigucika biturutse hano. Fata amasegonda abiri ukande subscribe. Reka turebere hamwe umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere rero tugiye kuhasanga. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga Justin Trudeau wa Canada. Nubwo uyu muperezida rero aturuka mu muryango ukomeye w'abanyepolitike, ariko yahisemo kuba mu buzima buciriritse. Yahisemo kujya gutura ahantu hitwa Arijo Cottage muri icyo gihugu cya Canada. Ahitamo kuba mu nzu ishaje yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1937. Ni inzu ubona ko isanzwe igeretse rimwe y'ibyumba 22. Ni inzu yahisemo kwiberamo rero we n'umuryango we, aho kuba muri perezidanse nyakuri.
Uyu muperezida rero ntabwo asanzwe akunze kugaragara atwara igare ndetse ari kugenda n'amaguru, ajyana abana be ku ishuri ndetse akunda kugenda mu modoka zisanzwe. Uyu muperezida rero akunze kugenda muri bisi cyangwa se muri za twegerane igihe cyose bishoboka. Uyu mugabo rero yambara imyenda isanzwe atari mu bikorwa bya leta, usanga yiyambariye bisanzwe nk'umuturage. Ubuzima bw'abayobozi rero bigaragaza ko ushobora kubaho bitabanje kugira ngo wigwizeho byinshi cyangwa se wigwizeho imitungo igiye itandukanye. Ubuyobozi bwiza rero ni iki? Baho kubw'umutimanama wawe cyangwa se baho nawe bitewe n'ibyo ufite bibe bikunyuze utagendeye ku bya mirenge. Ibyo ufite rero bikunyure, ahubwo nkwifurije kuba wagira iterambere rihamye nawe ukazagira umugwiza amafaranga, ariko igihe wagize amahirwe yo kuba wazamuka ukagera hejuru nawe uzibuke rubanda rugufi. Rero hano tubagezaho n'uruhererekane Dani, ntiwibagiwe kugenda udakanze subscribe. Niba iyi video hari icyo igufashije nturagende utayilayikinze, hanyuma ukomantinge igitekerezo cyawe n'inyunganizi birakenewe. Reka duhure mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, hano turabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.